January Nikul Niruk, Mithiang Timote le Mithiang Titus, Bishop na. Amasabik a, Mithiang Timote le Mithiang Titus min apumi, Catholic Krifa unaw nandilak, Happy Feast Day tia RVA hakha in nankut kan intlay na. Mithiang Paul i mission rian tuan hoi pakhat asimi Saint Timote chu. Liconia i Lystra khua a Catholic asilawmi. Apale Juda mi phun asimi anuni an rakshin. Tlang valnaw asiliaw te in Bible cha arak chong i. Singpol ni tipil nak le chuar partan nak kha arak pek. Paul sin in nun nem nak le unaw bantuk i dot nak he akhat mi. Macedonia le Rome in an raktial mi cha pani arak mu. Timote azuam nak na chu ngandam. Timote azuam nak na ni angandam nak kha anor suan khaucha a. Singpol ni tilong ding lo in zu tompal in din chi ding a achim. Anhubik a chun Timote chu Ephesus khua Bishop rian khin arak si e. Anun nak adi tiang chu khua a chun arak Edi somkwa kum sari kum. Siang pasang na pha ok liaw a. Milem abia mi zum sual tu na chu. An zup nak kha aral chat na cha a. Lung tau tan bau na in an tuk an den i an tha. Singpol i alalang asimi Sing Titus chu. Paul ni krifa a alu tarmi asi. Singpol ni adot big mi anhuzul pakhat asi i. Paul he mun khat in mission rian tampi a arak itel long silaw in. Edi somli kum kwa kum a Jerusalem i an rak tua mi. Moses phonglam he pe tlai mi bihal nak na chung a. Bia e al nak meeting pi a arak itel ve. Catholic asilaw mi chung khar in achuak i. Juda phung he a pe tlai lau cha a. Titus kha Paul ni chuar partan ding in a on lau. Paul ni khiri khua bishop sinak apek leng a. Asin a bishop na cha a zul ok upadi a tel mi cha pakhat kha. Titus sin a chun arak tiel chi. Titus chu khua a chun. Edi somkwa kum rokum a arak thi tia. Bupi il han liao te tuan bian yang in kan mu.